Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mbwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatandatu mu gitondo cya kare kwigenekerezo rya 27 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurebera hamwe ibiri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Urugamba rukomeye rukomeje. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kutubwira ibiri ko biragenda biboneka kuva Bunagana kugeza Kavimvira, aho bitangazwa kuri ubu ngubu Burundi bukomeje kugenda bwitegura nyuma y'ibimenyetso bikomeye bihari. Ni mu gihe kandi mu Burundi bitangazwa agatorwa sa ndetse n'ubutegetsi buriho burangajwe imbere n'umugambwe CNDD-FDD ibintu bitameze neza. Ni nyuma y'uko uhungurutsaga abana bagatorwa sa mu muduga kuri ubu ari mu mazi abira. Iyi ni paji ikomeye tugiye kuramburira hamwe. Reka twakira umutamu ugiye kutubwira ibyo n'ibyo kuri ko biragenda vyibonekeza. Mutama waramutse neza? Waramutse neza, uraho neza, urashima Imana bw'abantu makuru, ariko nanjye rwose nkubwira yuko ibintu bikomeye cyane ubu niteretse nimanitse nzanye amakuru adasanzwe cyane ndakubwiza ukwitikiro byakomeye kandi byasanzwe. Nibyo ni amakuru tugiye kugaruka. Turaza kugaruka kuri contre offensive mu bice bya Mwenga aho bitangazwa ko FARDC ndetse na FDNB bamaze gutegura iki n'imisozi ya Fizi, aho FARDC bamaze kwitara ibibunda bya muzinga biteguye kwataka mu buryo budasubirwaho. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na reprise strategique mu bice bitandukanye muri Warikara aho bitangazwa ko hari abazarendo bakoze uburyo bwo gusubira inyuma ku mpamvu zitaramenyekana. Ibiro bikaba bibaye mu gihe bitangazwa ndetse byemezwa ko M23 ikomeje kugenda irungika abasirikare benshi Warikare ndetse no muri Rubero, aho bivugwa ko izasarambwe zifite umugambi ukomeye wo kwigarurira igisagara cya Butembo ndetse na Rubero centre. Ibyatumye kuri M23 yongera ibikoresho, ariko hagati aho biravuga ko FARDC nayo iticaye ubusa kuko ikomeje kugenda irungika abasirikare. Aho mu gitondo cya kare abasirikare bangana gute bageze Warikare? N'abasirikare benshi bamaze kugera mu misozi ya Mutenge, Kasindi ndetse kandi n'abasirikare bageze ahitwa Turapfa, utibagiwe imisozi itandukanye yegereye ahitwa Mutongo n'imisozi ya Mutaka, Totende, Rukara no mu misozi ya Sabunda. Cyane higanjemo abakomando ndetse kandi higanjemo FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi. Ubona ibintu byakomeye cyane. Ni mu gihe kandi mu gisagara cya Goma mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru tayari kuri ubu polisi AFC iri gukora akazi gakomeye, aho yamaze guta muri yombi bamwe ishinja ko bakorana n'umutwe wa FDLR. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko muri iki gikorwa izasarambwe zakoze hari kugaragaramo abarengana. Ese bararenganywa kuzihe mpamvu bimeze gute? Turaza kwinjira tubabwira ibiri ko biragenda bigaragara muri ibi bice. Turi buze kandi kujya muri Uvira tubabwira operation zikomeye ziri kwakorerwa, aho Service Nationale de Renseignement ku bufatanye na Demiape bivugwa ko bafasha bamwe mu bitaga ko bakora akazi ko kuguruza abantu kuri moto ku mapikipiki, aho bitangazwa ko ibi biri kugenda bigaragara ko bitameze neza. Ni mu gihe kandi abuguruza abantu ku makinga mu gisagara cya Uvira bahawe itegeko rikomeye ry'uko bagomba kuguruza abantu ku makinga mu bice bitandukanye, ndetse bagatangira amakuru kugiye ko ari we wese wuguruza ushaka gukora ingendo agiye ku ikinga bagatanga amakuru. Turaza no kubibabwira mu buryo bw'iramvuye tubabwire ibiri ko biragenda bigaragara muri ibi bice. Ni mu gihe kandi bitangazwa abacuruzi b'ubududa mu gisagara cya Uvira bakomeje kugenda bakurikiranwaho ibyaha bikomeye. Biratangazwa ko kandi umuyaga nkuba mu gisagara cya Uvira ukomeje kugenda uba ikibazo gikomeye, bamwe bakabihuza nuko hari ibisasu bikomeye byarashwe bishobora kuba byaciye insinga zuguruza umuyaga nkuba muri iki gisagara. Ibiro ndetse n'ibindi turaza kubigarukaho, aho uza kutubwira ko Bukavu byifashe gute Mutama? Turaza kugaruka mu misozi
Mosho mubwiza ukuri yuko deployment ziri kuvuza ku ruhande rw'iki gisirikare nyuma y'uko kiri gucibwa amarenga yuko FARDC ishobora kuba yagira guteka ikinga muri ya misozi ya Kamanyora iciye kuri uwo muhanda w'Utunasonari 2 ndetse na umuhanda w'Utunasonari 5 werekeza mu byerekezo bigana ahitwa Ningo ndetse no mu byerekezo bigana ahitwa mu byerekezo bigana hano za Kawesi utibagiwe haraza Rufungo n'ahandi hatandukanye. Turaza rero banywanyi kubabwira ibijyanye n'ibiganiro bikomeye hagati na Son Excellence Perezida Tshisekedi Tshilombo ndetse na Eric Prince umuyobozi cyangwa se boss wa Blackwater, aho biri kugenda bitangazwa ko bafitanye gahunda ikomeye yo kongera abakoresha indege ndetse n'abazitwara, bikaba bivugwa ko bagiye guhindura urugamba rukomeye bakarurwanira mu kirere, aho bitangazwa ko FARDC yahisemo gukoresha mizayiro mu gusenya ndetse no kugaba ibitero bikomeye mu birindiro bya M23. Ibiro bikaba byamaze guhindura urugamba rukomeye, ariko FARDC irashinjwa na AFC ko ikomeje kugendera sa ibisasu bikagira n'aba baturage. Kugeza ubu biratangazwa ko hari abamaze kugirwa ingaruka zikomeye n'ibi bikorwa. Abanywanyi ni page iremereye yanditseho amakuru aremereye arebana n'umutekano agezweho mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda 2025, aho turi buze kurabira hamwe buri kamwe tukareba ibiriko biragenda biboneka. Kuri wowe dukurikiye bwa mbere tufyonda sabone dukomeze tubane banywanyi, tubaye ikaze muri aya makuru mu buryo bwiramvuye, turebera hamwe ingingo imwe ku yindi. Mutama, amakuru yacu tuyaherehe? Amakuru yacu tuyahere mu misozi miremire ya Senderukara tugena hitwa Bunesa utibagiwe Ishunga, twikoze mu misozi itandukanye hitwa Popolo muri Warikare ngubwira ibyabereyeyo. Yego Mutama, duhido nido kugeza ubu vyifashe gute? Ni ukuvuga ngo imisozi yose y'Iwarikare harumvikanamo ikitwa amasasu menshi cyane ndetse kandi hari abaho kwatakana ku rwego rudasanzwe. Yego, bikavuga yuko iriya misozi ya Mutakato hanafite cyane ibikorwa bidasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC nyuma y'uko ihazanye ikitwa intwaro zidasanzwe ziganjemo indege ziri mu bwoko bwa helicopter mu Cyongereza. yego, Ibi rero nyuma y'uko bazizanye ngo bahawe amakuru y'uko umutwe w'intare zatarambwe ushobora kuba waturuka muri iyo misozi ya za Buringa ndetse na za Makombo. yego, ukinjira muri iyo misozi ya za Senderukara ugahita wambura igisirikare cya FARDC ibikoresho gifite byiganjemo akajugujugu zasanga muri bino bice, ariko bikavuga yuko n'uko bivugwa, yego, ubwo bigaragara uruhande rw'igisirikare cy'Uburundi namaze kumenya yuko hari abasirikare bagera ku 1500, yego, biganjemo FDN 800 zashyizwe ahitwa Mutongo ku musozi hagati ya Wengangora ndetse kandi bitegeye imisozi ya Buringa. yego, bivugwa yuko intare z'abatarambwe zishobora guturukamo zikataka igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bikavuga yuko izi FDN zizazamo muri ino bice muri gahunda ikomeye cyane yo guhangana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo. yego. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza cyangwa se deployment muri ibyo bice, ni izihe mpinduka zigaragara, dore ko bivugwa ko kuri ubu hari kongerwa abiganjemo imyitozo ikomeye kurwanira mu mashyamba ndetse no gutega za ambuscade cyangwa se ambushing tactics? Biri kuvugwa ko deployment iri gukorwa higanjemo abasirikare kabariwe mu gutega ambuscade cyangwa se ambushing tactics. Biragaragara gute, bitandukanye gute mu basirikare bari kuzanwa muri ibyo bice? Iri gukorwa cyane, biravuga yuko ambushi ziri gutegwa cyane n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC higanjemo abasirikare bakomoka muri Colombia usanga batandukanye izina rya Blackwater. Yego, izi Blackwater rero ziri gutega ambushi ngo ziri kubikora mu buryo budasanzwe kandi bwiganjemo ubunyamwuga. yego, ubu buryo bw'ubunyamwuga rero biri kuvugwa, yego, ndetse kandi biri kugaragara, biravugwa yuko ngo bari gukoresha imigozi
yego imigozi bari gukoresha ngo ni imigozi bari kugenda bohereza mu butaka, yego bohereza mu butaka ngo ikaba yanagira n'uruhare rwose mu kumenya guturakinga sisiteme igisirikare cy'umutwe neza ngo bashobora kuba bari gukoresha. yego Ibi kandi ngo kujyanza mu bice by'ingenzi by'amashyamba izi sisiteme ziri kubakwa zitandukanye na za zindi twumvaga ziri gukoreshwaho bari kohereza wenda drone zikaza gutata, kuko bamaze kumenya yuko amakuru ya drone atari amakuru yizewe, noneho ngo bari kubaka sisiteme zidasanzwe. Izi rero gushumba ziri kuvugwa cyane ntabwo ari za zindi twumva ngo bategeye mu nzira M23 bayitegeye mu bice bimwe cyangwa se ibindi. yego Ibyo nabyo biri gukorwa ariko sinzi mu cyongereza ukuntu babyita, kuko birangiye nzi igifaransa cyane kurusha icyongereza. ni ubuhe buryo bari gukoresha Mutama? Ubu buryo rero bari gukoreshwa yego babwita ngo ni trail tracking attack. yego Iyo trail tracking attack rero system iri gukoreshwa yego hano igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi trail tracking attack system cyangwa se tracking system yihariye cyane iri gukoreshwa n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari kugerageza gutrakinga amakuru y'uruhande cyangwa se guhakinga amakuru y'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe neza bari kugerageza gukoresha cyane, dore ko biri kuvuga yuko bamaze gushyira intwaro nyinshi ziganjemo iz'ikoranabuhanga. yego Ni ibintu ubona yuko birimo ubwenge budasanzwe ngewe ntapfa gutekereza nonaha, cyangwa se ngo mbivuge nk'uko nagerageje kubibwirwa n'abantu bari hasi ku imbere ku rugamba. yego Ni ibintu ubona yuko byazambye kandi byakomeye cyane, kandi bikavuga yuko imisozi ya Mutongo, Wenga, Ngora, Mitusenge, Senderukara, Mutakato n'imisozi ya Bunesa, aha niho hari kugaragara iki gikorwa utibagiwe Kigoma n'ahitwa Kebe. yego kugeza ubu i Mwenga bimeze gute? Biravugwa ko naho hari imyiteguro ikomeye ndetse bikajyana n'ifatwa rya Nzibira. Hari amakuru aravuga ko FARDC na Wazalendo baba bari muri contre attaque. Byo bimeze gute? Iyi contre offensive imeze ite kugeza ubu Mutama? Ubu rero imisozi y'Imwenga igihari, yego Imwenga hariya hafi y'umuhanda wa Rute Nationali 2 mu misozi yegereye Karundu ndetse n'ahitwa Kamaniya, yego n'imisozi ya Birembo n'ahitwa Biseke hafi y'umuhanda wa Rute Nationali 2 ugana mu byerekezo bya Kasoki. yego Unamanutse muri biriya bibaya by'ahitwa Isaka hafi y'umuhanda wa Rute Nationali 2, yego aha niho hazanywe abasirikare ba FARDC ndetse kandi niho hazanywe abasirikare b'Abarundi. yego Bivugwa yuko aribo bashobora kwerekeza mu byerekezo byariya za Kobokobo n'ahitwa za Kamituga, mu byerekezo bigana n'ubundi mu majyaruguru ya Mwenga, bagamije kwataka intare za Sarabwe mu biti bari gukeka yuko bashobora kuba bihishemo byara muri Butezi. Udatangiriye ku mabombe, udatangiriye ku ntwaro zidasanzwe zakoresheje Warikare, waba uri guhemuka bikomeye cyane. yego Mutama, tubwire rero ko byifashe, byatangiye gute kugeza ubu? isura ihari ni iyihe? Ni ukuvuga ngo isura y'Iwarikare bwana munyamakuru, ibintu byongeye kuzamba ndetse kandi byongeye gukomera cyane. yego Uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yego nabyutse numva amakuru y'ibiri gukorwa mu bice byariya muri za Mutakato. yego Nabyutse numva deployment mu misozi yegereye za Shabunda ndetse n'ahitwa Icunga mu byerekezo byegereye Mpofi na Kigoma hafi y'umuhanda wa Nationali 516 hafi y'imisozi yegereye Kembe. yego Ndavuga ni wenda ibi bintu biraza gutangira muri deployment ziri gukorwa ku ruhande rwa FARDC. yego Ndavuga ni wenda ibi bintu biraza kurangira mu iciro ry'imigani rikomeje kuvuga ku ruhande rwa FARDC, bakomeje kuzanirwa iki ariko nibagaye ibitiro, ariko siko byapenda bwana munyamakuru. byagenze gute Mutama? Nyuma y'uko izi deployment ziba ku ruhande rw'ingabo za Sarambwe, hari abasirikare bari bafite mu misozi ahitwa Byungu, yego hari abasirikare bari bafite ahitwa Nkoto mu misozi yegereye Muriri, yego bazamuka amashyamba yahitamo kuzamuka Businga. Rero icyaje kuba baje nabo gukubitana n'igisirikare cya FARDC, abasirikare bari bafite za Katatu hariya, yego weza abandi bari Ishunga, basa naho bakoreyeho uruziga.
yego urwo ruziga rero rwagoswe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC nirwo rwaje gutuma n'ubundi uruhande rwa FARDC ku ruhande rw'FDL icyo gisirikare cy'Uburundi mu makuru nkomeje kugenda mpabwa yego bagerageje kohereza abazarenda imbere aba bazarenda baranga ariko yuko ibyo barimo babizi ndetse kandi icyo barwanirira bakizi yego binjira neza cyane muri ya mashyamba ya za Buringa n'ahitwa za Mukongo n'ahitwa mu biterekezo bigana za Byungu rero aho muri ayo mashyamba niho habereye icyerekezo yego n'indege zari zihetse abasirikare za kazuguzugu zamanukagamo abakomando ba FDN ndetse kandi na FARDC ubwo birumvikana ko ari ifu izo ndege zazaga muri ibyo bice ziturutse Mutama izo ndege zazaga ziturutse ahitwa Bunyambuzi no mu misozi ya za Kasuka yego iyo misozi ya za Kasuka cyangwa se za Kembe yego misozi strategique kuko muri nacyo cyatumye kugira confidence cyangwa se imbaraga zo gukomeza kwaka kuko n'ubundi baravuga bati n'ubundi aho aba bantu bari kwari bateze turasa naho turi ku misozi yego uyu mutwe wari ufite abasirikare haba mu misozi yegereye za Mayuwano ufite abasirikare mu misozi yegereye za Musengi ariko muri iyi misozi ya za Musengi na Kamba iriya mihanda y'International gatatu ni imihanda ubona yuko umuntu uri muri iriya misozi yegereye za Kembe ndetse na za Bunyambuzi abareba neza cyane muri ibyo bibaya nicyo rero cyanatumye ku ruhande rundi rw'Ineza Sarangwe bivuga yuko bashobora kuba banatakaje ku rwego ruri yego reka rero Mutama duhite dukomereza n'ubundi kuri iyi paje tubwira abadukurikiye ko AFC yahamije ko ishaka kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo urakomeza tujyana no ku zindi akisi tubwira ibiriko biragenda vyibonekeza umuyobozi mukuru w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo Corneille Nangaa yatangaje ko bafite inshingano yo kubohora igihugu abatuye mu duce babohoye bakazagerwaho n'imiyoborere myiza yabigarutseho ubwo yasozaga amahugurwa agamije kongerera abakozi ubushobozi ku igenekerezo rya 23 kwezi kw'icenda 2025 Nangaa yavuze ko impinduramatwara bari gukora ikubiyemo impinduka zikomeye ibice twabohoye bigomba kugerwaho n'imiyoborere ntangarugero niko yagize akomeza agira ati akazi kacu ni ukubohora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko abaturage ba Kongo basubizwa agaciro yashimangiye ko impinduramatwara ikenewe cyane cyane ko guverinoma ya Kinshasa yananiwe kuyobora igihugu iheza abanyekongo bamwe abandi irabihakana Nangaa yavuze ko ubutegetsi buyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butemewe n'amategeko kuko Perezida Tshisekedi atatowe bityo ko nta nzego z'ubutegetsi ziriho i Kinshasa yavuze ko amezi 9 AFC maze iyobora Goma na Bukavu byereketse abanyekongo ko bashobora gukora impinduka nziza Nangaa yijeje abo mu bice bitandukanye bitarabohorwa ati turaje mutugezeho turaje mutegereze turi mu nzira akaba rero yatangaje amagambo mu gihe urugamba rukomeye kandi rukomeje kugenda rugaragara mu bindi bice aho rero benshi bavuga ko bikomeje kugenda bigaragara bishobora kuza kuvamo akaga ndetse n'ibyago bikomeye mu gihe atagira igikorwa Mutama rero ngayo nguko ni bizatangajwe n'uyu munyapolitike agaragaza ko biteguye urugamba kandi bakomeje gahunda zo kurwana ragira ngo tujyane ku zindi axe naho tubwire ibiriko biragenda vyibonekeza ku zindi urugamba rero ahangaha ndagira ngo tunyarukire muri Sud Kivu aha twibande ku misozi ya za Kivu ndetse na za Warungu yego ibitwaro bya Nyamugigima ibitwaro Karundura yego bikomeje kugenda bigaragara mu misozi ya Warungu kandi n'imisozi ya Kivu yego imisozi ya Warungu uburundi buvuga yuko bushaka kuyirinda mu rwego rwo gufata ku busigire bw'igihugu cyabo ngo baburinde yego ari nyuma yuko intare za Sarambwe zatangaje yuko ibitero biri ku project y'intwaro ziri guturuka bagomba kuzajyayo bakazihagarika yego mwe cyane yuko ariyo mpamvu igisirikare cy'Uburundi aka kanya kiri kuvugana yego biri kuvugwa yuko yamaze gushita abasirikare mu misozi ya Ngoma yego gushita abasirikare mu misozi yegereye ahitwa Ngweshe ariko
wakanye cyane n'ubwo mu misozi hari hafi y'umuhanda international kabiri mu byerekezo hasi za Kashongerwe. Yego. Uko Kashongerwe imaze ifite mu maboko n'intare za Sarambwe. Yego. Birumvikana yuko ibyo bintu biri buze gukomera cyane kandi birumvikana yuko ibyo bintu biri buze guhindura ukurikije ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Yego. Ukurikije buryo ki ibintu bihagaze aka kanya. Yego. Uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Yego. Bazanye abasirikare nduba ariko cyane cyane ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi. Yego. Gahunda bafite ngo yo kugaba ibitero muri iriya misozi yegereye ahitwa muri iriya misozi yegereye za Kakuku ndetse n'ahitwa za Kamombo n'utundi za Sarambwe bivuga yuko zifite abasirikare muri ariya mashyamba. Yego. Kandi noneho operasiyo ziri kuba muri bino bice biravuga noneho yuko hatangijwe na operasiyo hagati mu baturage batuye muri bino bice bya hano muri Minembwe, aho ngo hatangijwe gusakwasakwa ku ruhande cyangwa se guperereza amakuru ku baturage batuye bino bice kugira ngo bamenye se ninde ucundikiye umusirikare w'intare za Sarambwe cyangwa se ni uwuhe mubyeyi ufite umusirikare w'intare za Sarambwe cyangwa ubarizwa muri twirwanaho. Bikavuga yuko bamwe mu basirikare bavuka muri ibi bice bagiye bagaruka n'ubundi bakaza mu bice by'iwabo bagakomeza kuhatengerera ari abasore cyangwa ari inkumi, ariko n'ubundi operasiyo zo kurwanya intare za Sarambwe bakizifite. Niyo mpamvu rero bivuga yuko izi operasiyo zatangijwe Abarundi bose begereza abasirikare muri biriya bice byegereye za Warungu ndetse n'ahitwa za Kibatwa, Kakomba, Katembo ndetse n'ahitwa za Murungu. Biravuga yuko bakuyemo bamwe mu basirikare b'abazirinda n'ubundi bavuka muri biriya bice boherejwe muri Minembwe hafi ya za Kakuku ya kabiri ndetse n'ahitwa za Kamurungu. Reka dukomeze page y'amakuru yacu tujye kubiri ko biragenda bitangazwa kuri MONUSCO. Ubwo turagaruka n'ubundi tujya ku yindi aksi ugenda utubwira ibijyanye n'imirwano bikomeje kugenda vyibonekeza. Ni umuyobozi wungirije w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutumwa bwiswe MONUSCO, Viviane Van de Pierre yemeza ko inzira ya politiki ariyo yonyine izakemura intambara imaze imyaka myinshi mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibi yabigarutseho kuwa gatatu ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda 2025 ubwo yasozaga uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriye i Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Viviane yavuze ko intambara atari umuti w'ikibazo, agaragaza ko hari izindi nzira zakoreshwa. Yagize ati intambara si igisubizo mu gihugu na kimwe ku isi, hari ubundi buryo burimo inzira z'ubuhuza. Ibyo bisaba igihe kuko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kiragoye cyane kuko hari amateka menshi akomoka ku ya nyuma y'ubukoroni. Abantu benshi barababaye, abagore barababaye, abana barababaye kandi nabere. Viviane asanga amahoro yo mu burasirazuba bwa Kongo yaboneka binyuze mu nzira ya politike kandi ari nayo Loni na MONUSCO bashyigikiye nubwo atari byo biyoboye ibiganiro. Ati ntabwo ari twe tuyoboye iyo nzira, ahubwo ni Qatar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turayishyigikiye kandi twiteguye gufasha leta gushaka igisubizo kuri iki kibazo kimaze imyaka. Nyuma yo kuva Beni muri Kivu y'Amajyaruguru, umuyobozi azerekeza i Bunia ni muri Ituri mu ruzinduko rw'iminsi 3 muri iyo ntara. Kaba amaze imyaka myinshi ahangayikishijwe bikomeye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigaragara muri ibi bice. Kuri ubu rero biravugwa ko akomeje urugendo rwo kugira ngo ibintu bikomeje kugenda bijya mu buryo, nubwo kugeza ubu bitangazwa ko deployment y'abasirikare n'ibikoresho irakomeje, ibigaragaza ko urugamba rugomba kwitegurwa, ibigaragaza ko ibintu bitameze neza. Mutambo ndagira ngo nubundi duhite tubihuza, tubwire ibice kuri ubu biri gukorwamo deployment, tubwire ibiri kujyanwayo ndetse n'igihe byatangiriye. Aha rero ibice bikomeye gukorwamo deployment bwana munyamakuru. Yego. Yahitwa za Murembe twari turi n'ubundi Minembwe gahanda tangira ku bice intare za Sarambwe zirimo. Yego. Ni imisozi ahitwa Butezi, ahitwa za Kabugi n'ahitwa za Wangoyi, mu misozi ya za Burunga, Matare n'ahitwa za Nyabantu. Yego.
n'abantu ngira ngo urabizi yuko aka kantu nako umuntu aba bagomba kukamenya, ni agace gatuwe n'abantu benshi bakungahaye ku butunzi bw'ubworozi. Yego. Ahantu rero niho cyane neza Salaam zadiporoyinze abasirikare, ndetse kandi no muri iriya misozi yegereye ahitwa Kasingisi n'ahitwa za Kisasa, hafi y'iriya misozi n'ubundi igenda kwegera mu byerekezo bigana hariya hafi neza cyane ku nkengero z'amajyaruguru. Yego. Aha rero ku ruhande bwana munyamakuru w'igisirikare cy'u Burundi ni hafi y'ikiyaga cya Tanganyika bwana munyamakuru. Yego. Mu misozi yegereye ahitwa za Kigongo, Makabora, Kasekesi, Swima, Mwezi ndetse n'ahitwa Useni, Kavimvira, Kiriba na Runingo. Yego. Ariko mu misozi ya za Kavimvira hafi y'imihanda za Route Nationale 5 hafi mu cyerekezo kigana umuhanda RP 1502. Yego. Neza iriya muhanda wa Gatumba werekeza mu byerekezo bigana hariya Bujumbura mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Ahaho rwose amakuru dufite nuko hari kuzanwa abasirikare b'abarundi cyane, kuko abarundi bo bari kuvuga bati nta musirikare wa FARDC hano hantu twashaka, kuko FARDC kurinda umujyi wa Uvira, kurinda Kazimvira, kurinda Kawezi, kurinda Muheta, kurinda imisozi ya Kigongo, Useni, tayari cyangwa se igare kutugambanira. Bwana munyamakuru, nuko ibintu bihagaze urabona yuko bitoroshye na gatoya. Reka duhite dukomereza mu makuru akomeye ari kuvugwa muri politiki Kinshasa, aho ku munsi w'ejo kuwa gatatu ku igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icyenda 2025 umunyamabanga mukuru w'ihuriro riri ku butegetsi Union Sacrée de la Nation yashyize ahagaragara urutonde rw'abadepite 73 ku rwego rw'igihugu batarashyira umukono ku cyifuzo cyo kuvugurura ubudahemuka bwabo kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba n'umuyobozi mukuru w'iri huriro rifite ubwiganze ku butegetsi. Aba badepite barimo n'abakada ba UDPS nka Augustin Kabuya, umunyamabanga mukuru w'ishyaka, na Amis Makutamo, perezida w'urugaga rw'urubyiruko. Harimo kandi abahoze mu ihuriro FCC rya Joseph Kabila nka Geneve Inagosi na Mende Omalanga, ndetse na Kaspe Mbindure uzwiho kugira uruhare mu gutembagaza ibiro vya Vital Kamere. Professeur André Mbata Mangu babujijwe inyuma yo kongera Yesuen yibukije ko umuntu udashobora kuba mu ihuriro Union Sacrée de la Nation kandi ntabe umwizerwa ku muyobozi mukuru wa politike Son Excellence Tshisekedi Chilombo ari ibintu bitagaragara neza. Itangazwa ry'ibi bintu ryongeye kubyutsa impaka ku bijyanye na discipline n'ubufatanye mu ihuriro ry'imitwe ya politike iri ku ruhande rwa perezida, nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga Seti igibivuga. Mutama rero ngayo nguko navugwa muri politike, komeza n'ubundi tujyane ku mirongo y'imbere y'urugambo, genda twapodatinga ahantu mpango rero mu zindi updates zihari cyane. Yego. Nyuma yuko n'ubundi FARDC nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi nahindi kukubwira ko cyadiporoyinga abasirikare muri ibyo bice bitandukanye twagiye tugarukaho. Yego. Za Kiriba ndetse n'ahitwa za Runingo. Ubu nyuma yuko n'ubundi na za Salaam zibonye yuko FARDC gahunda ifite ari yo gukomeza iriya misozi ya za Ruberuzi n'ahitwa za Kakamba izamuka Manyora. Yego. Ubu intare za Salaam nazo zamaze gushyira abasirikare b'intarumikwa ngo babakomando mu misozi yegereye Kamanyora, Bugarama, Mukanza ndetse no mu misozi yegereye Nyangezi, mu rwego rwo kugira ngo bacunge neza byimazeyo umujyi wa Bukavu, kuko barabona yuko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bawushaka. N'izi misile zikomeje kugenda zikoreshwa muri iyi mirwano, tukareba iri kugenda biboneka kuva mu misozi miremire ndetse no mu bibaya aho urugamba rukomeye rwakomeye. Mutama wiriwe neza? Mutama wiriwe neza? Wiriwe neza. Yego, kugeza ubu imirwano ikomeye irakomeje muri teritwari ya Warikare. Wambwiye uti bombardement d'attention ikomeje gufata indi ntera. Kugeza ubu ni ibihe bice biri kwibasirwa cyane?
cyane cyane n'iriya misozi ya Mubanda, ni imisozi itandukanye yegereye hariya za Nyenzira, n'iriya mihanda RP 1500 ndetse kandi n'uyu muhanda RP 1015 uva muri byerekezo byegereye Fatwa na Bukumbirwa ugana hafi y'ibice bya Marimo, utibagiwe iriya misozi ya Birobiro na hariya mu byerekezo bigana mu majyaruguru ya Zarishunga n'ahitwa Mutakati ya mbere na Mutakati ya kabiri n'ahitwa Kembe. turaza rero kwibanda cyane kuri frappe de précision turebe ibiri ko biri kugenda bigaragara, turabwira kandi frappe de suppression turebe ibiri ko biragenda bigaragara, tubabwire tire indirect kurasa nkuko biri kugenda bivugwa ko biri kugira ingaruka zikomeye ku baturage, tubyinjiremo tubiramvure, turabwira kandi ku véhicule de combat de infanterie zazanwe, turebere hamwe kandi bijyanye n'ibikoresho bikomeye bikomeje kugenda bivanwa i Burundi biri kuzanwa mu gisagara cya Uvira. Uvira uraza kutubwira ko bizifashe gute? Uvira turaza kumenya operasiyo zakozwe cyane ku ruhande rw'igisirikare, aho bari gusakasuka abaturage benshi bakeka yuko babitse imbunda. Yego, aho ni Kavimvira, aho imisozi zegereye Muheta no mu tundi dusozi dutandukanye two mu mujyi wa Uvira, cyane cyane ku nkengero z'ubundi zegereye ikiyaga. turaza rero kubabwira ibiri kubera mu bice bitandukanye ahitwa Nyangezi no mu Gipopo mu teritwari ya Mwenga, turebe ibiri kubera muri segiteri ya Intobwa aho bitangazwa ko Abazalendo bazindutse mu mirwano ikomeye, bikaba rero bivugwa ko ibi ngibi biri gutuma abaturage benshi bava mu byabo, urugamba rukomeye rwakaze kandi ruri gufata indi ntera. Uraza kutubwira ko birangiye gute? Ndaza kubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kuzamba kandi bikomeje gukomera twibanda mu buryo operasiyo ziri gukorwa. Turaza rero kubyinjiramo mu buryo bw'iramvuye turebe ibiri ko biragenda biboneka, turaza kandi no gukomeza kurebera hamwe ibijyanye n'urujya n'uruza rukomeje kugenda rwumvikana muri teritwari ya Rubero, aho bitangazwa ko izasarambwe zikomeje gukora deployment ku rwego ruri hejuru, aho bitangazwa ko ibice byinshi bikomeje kugenda birungikamo abasirikare bitegura kurwana ndetse n'imirwano ikomeye. Ni mu gihe kandi uza kutubwira ko drone byo byifashe gute na Sukhoi 25. Drone ziri kuzanwa mu misozi itandukanye, hari byegereye mu bice bya Warikare twagarutseho, ariko nanone tukubwiza ukuri yuko zikomeje no gusheringa mu dusozi twinshi dutandukanye muri Kivu ya Ruguru na Kivu y'Amajyepfo. Turaza rero kubyinjiramo mu buryo bw'iramvuye banywanyi, turaza kandi kubabwira ko havugwa mu bubanyi n'amakungu, tubabwira ibiri kuvugwa hagati ya FDNB na RDF ku bijyanye n'umusirikare w'u Rwanda wisanze mu Kirundo mu gihugu cy'u Burundi, aho kugeza ubu ngubu rero hakomeje kugenda hatangazwa amakuru atandukanye. Ibi turaza kubyinjiramo mu buryo bw'iramvuye tubabwire ibiri kugenda biba, turaza kongera kwinjira kandi mu bijyanye n'ibiganiro bikomeye bizibanga bizahuje Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Eric Prince umuyobozi wa Blackwater, aho bitangazwa ko bakomeje gucura deal zijyanye no kongera abacanshuro b'Abanyakolombia mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Zose rero ni mu mugambi ukomeye wo kurwanya umuhari witwaje ibirwanisho wa M23. Akaba ari amakuru tugiye kwibandaho cyane, ngaha twibanda cyane ku nkuru ziremere zirabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyaherehe? Amakuru tuyahere mu misozi itandukanye yegereye ahitwa Kivu, cyane cyane mu byerekezo. Yego Mutama, tubwire uko byifashe. Aka kanya rero turi kuvugana imisozi Uvira ikiri kuhavugwa ndetse kandi ikiri kuhakorwa. Yego, uruhande rw'igihugu Repubulika Demokarasi bahagaze bagishaka guhangana kandi ndetse kandi no guhatana n'umutwe w'intare zatanzwe mu buryo budasubirwaho. yego, imisozi ya Uvira yiyubutse Uvira Santire, imisozi ya za Kavizira, imisozi ya hano zamu zegeye hano za Mureka ndetse kandi muri karitsiye zitandukanye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. yego, Gikomeje kwakora operasiyo zo gusakasa abaturage cyane cyane bari gukeka ibanga rikomeye. yego,
ibi ni ibyatangiye guhera ku munsi w'ejo nijoro, ariko bikanavuga yuko ibi byakozwe n'ubundi nyuma y'uko igisirikare cya FARDC cyatangiye inzira zo kwerekeza ahitwa za Mundanza ndetse no mu misozi yegereye za Mahira na Kirumbi mu cyerekezo bigana hariya muri Fizi utibagiye Mukanga n'ahitwa Kananda. Yego. Kuri ubu ku bijyanye n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara muri ibyo bice bitandukanye n'uko mu minsi ishize byari byifashe, ni ibihe Muta? Ni nk'ibiki bindi biri kugenda bigaragaza ko hari amakuru yaba hari ko ibyo bice bishobora guhungabana mu mutekano? Ikindi kintu gihari ni imirwano ku munsi w'ejo yiriwe muri iriya misozi yegereye hariya za Mikungu ndetse na za Masanga na za Nyarukungu, muri iriya misozi yegereye za Kizinga, aho operasiyo zagiye zikorwa ariko nyuma yaho zigahagarara bitewe n'uko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'Intare Sarambwe babonye ko FDL ishaka kugabayo ibitero, bikaza kurangira n'ubundi Intare Sarambwe mu bice bari barimo yegereye hariya za Kashongerwa mu misozi ya Minembwe abantu basigaye inyuma ho gatoya, ariko bikavugwa yuko n'ubundi ku ruhande rwa FDL n'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC n'ubundi bakomeje operasiyo zo kohereza abasirikare mu misozi yegereye za Kunda ndetse n'ahitwa za Tambwe hariya mu misozi igana za hariya za Mwana ndetse utibagiwe hari mu misozi ahitwa ku musozi w'umugabo wiswe ngo ni Morozi, hari hafi cyane mu byerekezo by'Umutangara n'ubundi gisirikare cy'Uburundi FDNP n'igisirikare cya FARDC n'abahigo special force muri rusange bakomeje kuzanwa. Aha ngaha iyi gahunda ari ni ugutangatanga imisozi yose y'imirembo kugira ngo bane buzitwagwa ibitero ku bice byose birimo kubirindiro ku ruhande rw'Intare Sarambwe muri Yego Mutama, nyemerera tujye kuri page ikomeye n'ubundi tujye mu majyaruguru tubabwire biri kugaragara mu buraruko Iwarikare. Urugamba rukomeye rwakaze kuva mu gitondo cya kare, hari kumvikanamo za misiri. Ubwo turagaruka n'ubundi utujyana n'ahandi, nawe ugende tubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza. Mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 26 kwezi kw'icyenda 2025 mu gace ka Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, n'uduce twabereyemo imirwano ikaze, ahabaye intambara ikomeye, aho habaye imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba M23. Inkuru zibanze ziravuga ko FARDC yiyemeza gukoresha misile zijyanye n'ibikoresho bya gisirikare byo mu kirere ndetse na za terari mu kugerageza gusenya ibirindiro by'umutwe wa M23 no kubuza abanzi kongera gutera ibice bya Pinga na Mpeti bikaba byibasiwe bikomeye n'iyi mirwano. Amakuru aravuga ko kugeza ubu ibintu bitoroshye, amakuru yo ku mirongo y'urugamba avuga ko ibintu bitoroshye. Aravuga ko imirwano yatangiriye mu buryo bukaze mu masaha ya mu gitondo, aho ibitero byibanze bikomeye byibasiye imirongo y'itumanaho n'imiyoboro y'abantu, bikaba rero bizasenye bikomeye ibirindiro bya M23. FARDC yarashe ikoresheje frappe aérienne ndetse n'ibisasu byo mu bwoko bw'imodoka idasanzwe, zikaba ziri kugenda zifashishwa kugira ngo zikore icyo bise point d'appui ibikoresho byabo, bigatuma barushaho gutera mu buryo budasanzwe. Biravuga ko ibingibi byatumye abaturage bamwe na bamwe bava mu byabo. Abatanga buhamya bari muri ibi bice biri kweramo imirwano baravuga ko hagiye haboneka ibyuma bidasanzwe, amajwi yagiye yumvikana mu mihana ituyemo abaturage, ndetse hari n'ibisasu biri kugenda biturika bigatuma abaturage bamwe barushaho kugenda bahunga bava mu byabo. Rero bibaye mu gihe n'ubundi indi mirwano ikomeye ikomeje kumvikana mu bice byegereye Rubero, amaze iminsi harungikwa abasirikare benshi. Bikavuga ko rero aba basirikare nabo bafite gahunda ikomeye yo kwerekeza i Butembe, byatumye FARDC igira umujinya wo kurwana mu buryo budasanzwe. Ngayo ngukuru Mutama, wakomeza utubwira n'ibindi muri Warikare birenze kuri bitwabashije kumenya. Nuko rero Warikare ubundi bikomeje kuzamba nyuma y'uko Warikare bikomeje kugenda bikomerayo. Yego. Ni ukuvuga ngo ibintu byazambye kandi byahinduye isura ku rwego rudasanzwe mu buryo burenze uko twatekerezaga. Yego. Iyi ni Warikare, nakubwiza ukuri yuko uhereye muri Warikare santire yaho. Yego.
ukareba kuri iriya mihanda rute nationali gatatu, ukareba muri byerekezo bya Nyasi hariya mu majyepfo ya za Busisi, ukareba mu byerekezo bya Kasindi kwa za Musenge hariya za Kabamba. yego ni ahantu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishaka nyuma y'uko umutwe wa M23 nawo yego wagaragaje ubushake kandi n'imbaraga Mutama sinkumva neza. Ndakumva uri kutubwira? narindi kukubwira ni urugamba ubona yuko ruri gutegurwa kandi no gukorwa bwa kinyamwuga bari gukoresha imbunda ziremereye. Yego ni ibitero bitandukanye drone biri kugabuka mu masaha ya nijoro bakoresheje ibitwaro byiganjemo izi drone za Chechiko. yego ibi rero nkakubwiza ukuri ko iri buze gukomera cyane kandi iri buze no kuba ihurizo ukurikije uburyo kibiri gukorwa mu buryo budasanzwe. yego kandi ishusho nyakuri iri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ni urugamba ubona yuko ku ruhande rw'umutwe neza kurambwe bari kuvuga yuko iyi misozi ya za Kiburi, imisozi ya za Karari, imisozi ya za Busurundi, iriya misozi itandukanye haba intera na za Walikare, by'umwihariko iriya misozi ya Mweso yitegamiye cyane cyitwa ariyo n'ubundi FARDC iri gushaka. yego urabona yuko iyi misozi uruhande rw'umutwe neza sarambwe bari kuvuga bati tutafatiyemo hamwe ngo dukomeze twohereze intwaro ndetse n'abasirikare b'abakomando muri misozi ya za Peti ndetse na Marimo n'ahandi hatandukanye. yego dushobora kwisanga mu kaga gakomeye ndetse kandi akaga gashobora kutubana ihurizo ku rwego rudasanzwe mbere y'uko iriya misozi ya Nyasi, Mubanda, imisozi ya Tabeza, za Burinda, Mafumbo, Kigoma. Mutama reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kuri uwo dukurikiye bwa mbere, hita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.